Kei te huro o te kāwanatanga me te papa tongarewa, I te ture hou a te whenua o Wīwi e hoki mai nei ngā toimoko I roto I ngā whare pupuri taonga o Wīwi ki Aotearoa nei. Pour 457 contre 8. L'Assemblée a adopté. Kua hipa te rua tau e kōkiri tiana e te whare pāremata o Wīwi I nai nei kua mana. Nā reira, I nā pō I tahuri tia te ture. Ko tauhi tēnā ture ka ahai I nai nei ngā whare tia ki taonga ki te wakahoki e nei momo taonga ki a tātou. I'm very happy because it's been 2 years and a half, nearly, that I've been working on that subject. I've seen a lot of people, I've tried to convince a lot of people. Ko te hua o te ture hou hei tā Michelle Hippolyte o te papa tongarewa, kua wā te huarahi mō rātau ki te whakarite te wā, hei whakahoki mai ngā toimoko ki te wā kāinga. We've been working closely with the Ruan Museum, so it's likely that we'll be talking to them in the next few months about the timing and process for repatriation here to Aotearoa. Hari ko te ngākau, ki te haere tēnei kaupapa tautoko ana e ngā e tahi o ngā wharetia ki taonga o Wīwi. I heria ngā toimoko ki ngā whenua o Uropo, e tau Wīwi mā I ngā rautau Kimuri, hei taonga mā takitaki mā te Barea. Kua tata ki te toru te kautau e tohe ana te Māori, kia whakahoki mai o rātau toimoko. E meti ana tata ki te rua te kau, kei roto I ngā whare pupuri taonga o te whenua o Wīwi. This kaupapa started, I'd say, a good 7 to 10 years ago, well before Te Papa became actively involved. E hara ko ngā toimoko kei te whenua o Wīwi te tuatahi ka whakahokia mai ki Aotearoa. I whakahokia mai e nei moko mokai I ngā tautata ake nei. Ko te wawata te papa tongarewa, ka hoki mai ngā toimoko ki Aotearoa a te tauhou. Joe Glenn, Te Karere.